Kana İbrahim ibn Adham yamshi fi aswaqil Basra. İbrahim ibn Adham degen ulu tabiinlerden Basranın bazarında жүрse, mına oşal Basralıklar buğa faştama nasu ilayhi faqalu. Basralıklar çurkap kelip buğa damla suroo var dep bizdikiler uagында rahmatылык менен устазым чуагачы тирүү кезинде көргөн жерде чуагачандай мындайбы деп суроо берген сыяктуу İbrahim ibn Adhamды Basranын базарында көрүп калып чуркап барып колунан кармап: "О имам, İnna Allah Teala qala fi kitabihi." Allah Teala Kur'an'da mınday degen: "Ud'uni astajib lakum." Dua kıgıla, duаңарга zamatda жооп берем degen. "Wa nahnu munzu dahrin nad'u fala yastajibu lana." Biroq biz bir kança жылдан beri, bir kança kılımdan beri "O Rabbim" dep surayбыз. Bir de duabızdın kabul bolganda kübө bolo elekpiz deydi. Elestettiңиздер ошол Basralıklar, sizler mana oşol damala oşol İbrahim ibn Adham bolup men kelip kaldım. O imam, biz Tatarlıktardın, biz Oştuktardın duası kabul bolbay atat. Bunun sebebi emnede deseniz, belki men özümdün joobum demes, oşol maalda bir kança jıl 13 kılım murda İbrahim ibn Adham Basralıktarga emnen aytkan bolsa, sizlerge oşol jooptu berem. Sizler menden suradıңыздар, nege şumkar damala dualarыбыз kabul bolbay atat dep сурооңуздардын жообуна шумкар дамла эмес, бул китептен İbrahim ibn Adham жооп берет. Ya ahlul Basra, ey Oştuktar, matat kulubukum fi 10 aşya, jürögüңөр 10 nersede ölüp kalgan deydi. Jürögüңөр 10 nersede ölüp kalgan, oşonun sebebinen duаңар kabul bolboyt deydi. Fa kayfa yustajabu duaukum? Anan kantip Allah sizlerin duаңарга жооп берсин. Birinci jürögüңөр ölgön nerse, araftumullah Teala ve lam ta'uddu haqqa. Allah'ını Allah dep bilesiңер, жаратуучубуз Кудай дейсиңер, бирок акын бербейсиңер. Vassani ikincisi, qara'tumul Kur'an ve lem ta'malu bihi. Keremetli Kur'an'da okuysunlar, bирок Kur'an'a amal kılbaysınlar. Vassalis, iddaaytum hubbu Rasulillah ve taraktum sunnata. Peygamberdi süyüydü, doğu koyasınlar. Men peygamberdi jakşı körem, süyem deysiңер. Ve taraktum sunnata, bирок peygamberdin sünnetine biriňde amal kılbaysın. Dördüncüsü, iddaaytum adavat şeytan ve ata'at ve vafaqtuhumuhu. Şeytandı düşman deysiңер, bирок şaytan menen dost bolup erişip jürösüңөр deydi. Kede jana internette malumattara karap, TikTok çıkkandan beri, WhatsApp çıkkandan beri maga iş kalbay kaldı dep şaytan arızlanıp jüröt, başka kılıp jüröt. Şaytan işten boşaptı degen kebir ne tamaşalı sözleri жазып жүрөбүz. Çındığında biz TikTok, Instagram çıkkanga çeyin ele şaytan menen birigip şaytandın joluna düşkön elek. Şaytandı düşman deysiңер, bирок şaytan menen dostoşosuңар. Beşinçisi, iddaaytum duhulul janna ve lem ta'malu laha. Beyişke kirүүnü bardığında okuyorsun. İnşallah beyişke kirem deysin. Allah'ın beyişinden nasip et deysin. Peygamber hadiste eğer surasaңар Firdavs'u sura degen, Allah'ın beyişinin Firdavs örönüne kirgiz, Peygamber menen koşuna kıl deysiңер, bирок beyişke ora turgan bir de amalıңар jok. Altıncısı, iddaaytum najata minan nar ve ramaytum fiha anfusakum. Tozaktan kutkara Rabbim deysiңер, bирок özüңөр tozak ırgıtasыңар. Biriň çeçiniş menen, biriň aldaş menen, biriň uğurluk kılıç menen, biriň korrupsiya kılıç menen, biriň eldin kanın soruş menen. Jetincisi, kultum innal mauta haqqun ve lam tasta'iddu lahu. Ölüm hak deysiңер, bari bir gün ölöbüz deysiңер, bирок biriň dagı ölüm üçün daýardanbaýsыңар deydi. O İbrahim ibn Adham, bizdin dualar kabul bolboyt. Allah Teala ud'uni astajib lakum. Surasaңар zamatda duаңарга жооп берем деген. Nege bizdin dualarga жооп бербей атат dese, İbrahim ibn Adham jürögüңөр 10 nersede ölüp kalgan deptir. 10 nersenin men sizlerge 7'sini ayttım. 8'incisi, iştagaltum bi uyubi ihwanikum fala tarawna uyuba anfusakum. Bir tuğandarıңардын, koşunaңардын, dostoruңардын ayığı menen alek bolup özüңөрдүn günөөңөрдü, özüңөрдүn ayıuңарды unutup koyduңар deydi. Oşonuň üçin Kuday duaňardy kabul kılbay atat deydi. Ey Basralıklar, ey Oştuktar, özüңөрдүn ayıuңарды unutup, koşunany aňdymay, dosunu aňdymay, bir tuğandy aňdymay, kaýerden şermende kılsam, kaýerden videoga tartıp kalsam, kaýerden çygarıp bersem, kaýerden Instagramga jükdesem, biröwlörüň ayıu menen aleksiňer, kantip Kuday duaňardy kabul kılsyn. Dördüncü jürögüňөр ölgön nerse, akaltum ni'mata rabbikum ve lam tashkuru lahu. Rabbiňerdiň niýamatyn bergen nersesini jeýsiňer, bирок şükürün keltirbeýsiňer deydi. Çındygynda jırgal zaman dedik, jakşı zaman keldi dedik. Mına oşol dünýanyň nargı burçunan apelsini olsun, bananı olsun ha, 20 so'm, 30 so'm özübüzdün Almanyň baasında milyon kilometreden kelip atat.
Allah'ın berген nemаттарын жеп, тойып, азықтанып, бирок шүгүр келтирбейсиңер дейт. Чындыгында Кудайдын берген нематы, сен экөөбүз тааныган эле бирөө аттиңай жумага барсам деп, жумага чыга албай үйүндө жатат. Сен экөөбүз тааныган бирөө аттиңай өз бутум менен туалетке барсам дейт, бирок келинине же баласына муктаж, ошолор эптеп саарасын бүсүт башка кылып төшөктө жатат. Сен экөөбүз тааныган бирөөлөр күндүн нурун бир көрсөм дейт. Көзүм болсо Кур'ан окусам, мечитке каттасам, дамыланын аркасында намаз окусам дейт. Сен экөөбүз бүгүн баркын билбеген, сен экөөбүз баалабаган, сен экөөбүз балким билсек дагы эмнеге арам жолго, бузугу жолго, тойго, ресторанга сарптаган ден соолукту бирөөлөр аттиңай ушул неемат менде болсо мечитке барат элем, ибадат кылат элем дейт. Аллах берген неематтан пайдаланасыңар, бирок шүгүрүн келтирбейсиңер дейт. Мына ошол ден соолукту илимге, ибадатка, бир туугандар менен мамилени оңдогонго, кошуналар менен мамилени оңдогонго, ыймандуулар менен бир ынтымак болгонго жумшабасаң, Кудайдын берген неематына шүгүр келтирбегенден болосуңар. 10-чу жүрөгүңөр өлгөн нерсе, кулак салгыла. Дафантум маутакум ва лам та'табиру бихим. Жето табиру. Өлүгүңөрдү көмүп туруп, мына ошол өлүктөн сабак албайсыңар дейт. Күндө бириң кошунаңды, бириң атаңды, бириң досуңду, бириң тайкеңди көмүп келип, бүгүн муну көмгөн болсок, эртең бул эл мени көмөттеп, бириң да бир үлгү алып, өлүк көмүп келгенден кийин өзгөрбөйсүңөр. Кантип анан Аллах Таала силердин дуаңарды кабыл кылсын дейт. Урматтуу жамаат, Ибрахим ибн Адхам өлүктөн үлгү албаган адамга маселе айтпагыла, сабак айтпагыла дейт экен. Өлүмдөн үлгү албаган, таасирленбеген адамга сабак айтпагыла дейт экен. Ибрахим ибн Адхамдан эмне үчүн дуаларыбыз кабыл болбойт деп сураса, жүрөгүңөр 10 нерседе өлүп калган дептир. Мына ошолордун бирөөсү Аллахты Аллах дейсиңер, ибадатын кылбайсыңар, пайгамбарды сүйөм дейсиң, сүннөтүн аткарбайсың, өлүктөрдү көмүп сабак албайсың, бейиш керек дейсиң, бейишке каршы иш кыласың, тозоктон кутулам дейсиң, бирок тозоктон сакта дейсиң, өзүң тозокко алып бара турган ишти кыласың, чечениш менен, урдаш менен, алдаш менен оборасың. Жана башка бул жерде бир канча нерселерди айтты. Мына ушул 10 нерседе жүрөгүңөр өлүп калган, ошонун үчүн дуаңар кабыл болбойт дейт. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.